ariko iri jambo mujya muryibuka n'igikabyo ryari rifite. Mu kanya gato gashize igisirikare cya Leta Zunze za Amerika cyatangije ibitero bya gisirikare ku butaka bwa Iran. Intego yacu ni ukurinda abanyamerika tukanarimbura burundu ibibi byose biva ku butegetsi bwa Iran. Aha hari nyuma gato yo kuwa gatandatu tariki 28 z'ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2023 ubwo Leta Zunze za Amerika ifatanyije na Israel batangizaga ibitero binini cyane bya gisirikare ku butaka bwa Iran. Ni ibitero byari bifite ubukana buhambaye cyane ku rwego rw'uko byatangiye mu masaha y'igitondo kuri uwo munsi bikagira saa 6 z'amanywa Leta Zunze za Amerika na Israel bamaze kurasa za misile zirenga 900 ku butaka bwa Iran mu bice bigiye bitandukanye by'iki gihugu, by'umwihariko ariko ahari ibikorwa by'igisirikare cy'iki gihugu Iran. Ibi bitero biremereye gutya kongeraho ko byakoreshejwe mu intwaro mu nziza za mbere kurenza izindi mu za Leta Zunze za Amerika byatumye benshi batekereza ko Iran mu gihe cy'amasaha mbarwa irasenura amavi hasi gapfukamira abanyamerika, ariko siko byagenze. Ubyumve neza ko ibyatangiye Leta Zunze za Amerika izingiye gushyira hasi igihugu cyose mu masaha barirwa ku ntoki byamenetsemo agasenda, impande zombi ziraryana bimwe bikaze. Abanyamerika bivuga ko bohejwe n'ibitero bari baherutse kugaba ku butaka bw'igihugu cya Venezuela ubwo igihugu cyose bagipfukamishaga mu ijoro rimwe bakanashimuta perezida w'icyo gihugu muri iryo joro. Bituma rero banayobera kuri Iran batekereza ko ari agafu k'imvugo rimwe gutyo gusa. None ubu tuvugana intambara imaze kurenga iminsi 100 impande zombi zikirwana nta urasuna. Bimwe mu byaranze iminsi 100 ya mbere y'iyi ntambara bitangaje cyane harimo nuko umugabo wabayeho ubuzima bwe bwose yifuza kuzarwana iyi ntambara niwe wishwe mbere rugikubita akaba umukuru w'ikirenga wa Iran Ayatollah Ali Khamenei. Misile ya mbere y'abanyamerika yituye ku butaka bwa Iran niwe yaturikije we n'umuryango we na benshi mu bayobozi bakuru b'iki gihugu cya Iran. Gusa uyu munsi ibyatangiye bisa nk'insinzi ku gihugu cya Leta Zunze za Amerika birasa nkaho iyi nsinzi iri kwimukira ku rundi ruhande rw'iyi ntambara Iran, kandi ariyo byatangiye ikubitwa udushyi tw'amatama n'amatwi. None bigeze mu minsi irenga 100 abatangiranye insinzi bitangiye kubacanga. Ibaze ko Perezida Donald Trump wa Leta Zunze za Amerika aherutse guca amarenga ku mbuga nkoranyambaga kw'intambara agiye kuyivamo we wese akahitamo mugenzi we Benjamin Netanyahu wa Israel. Bivuze ngo ibyatangiye ari impande ebyiri zunganirana ku rugamba barwanira hamwe kandi barwanya umwanzi umwe. Vuba aho umwe ashobora kwisanga kuri uru rugamba ari kurwana wenyine. Icyo gihe uhita umenya ko isosi yamenetse mwinshishi mw'abantu mwe. Gusa mu gihe Leta Zunze za Amerika yarigiye gusubira inyuma ikivana muri iyi ntambara bya burundu mu buryo bwatunguranye, hari cyongeye gukora mu bwonko Leta Zunze za Amerika byongera kubyutsa umujinya n'ibitero binini cyane muri iyi ntambara. Imirwaniro irongera ifata indi ntera bimera nk'aho aribwo bigitangira. Ikihishe inyuma y'ibi byose ni indege y'urugamba nziza cyane yo mu bwoko bwa kajugujugu yari ya Leta Zunze za Amerika yarasiwe hejuru y'amazi y'umuhora wa Hormuz. Iyi ndege yahanutse gutosho yisekura muri ayo mazi y'inyanja. Abasirikare bari bayirimo bo babasha kurokoka, ariko barokokera mu mazi agenzurwa n'abasirikare ba Iran, kandi umunya-Iran afashe umunyamerika nk'uyu ubararashe za misile nyinshi zikica bene wabo. Iyo afashwe ikintu cya mbere bamukorera nuko umukerere bituma yitwa umugabo, ari nako bamukuramo amakuru y'ibanga y'igisirikare ndetse n'igihugu cya Leta Zunze za Amerika. Gusa ariko suko byagenze, kuko nyuma y'amasaha make cyane iyi ndege yisenuye hasi mu nyanja rwagati mu muhora wa Hormuz. Ibiro bya Perezida wa Leta Zunze za Amerika White House byase bitangaza ko abo basirikare bari bayirimo bamaze gutabarwa ubu barinzwe n'igisirikare cya Leta Zunze za Amerika. Byagenze bite ngo iyi ndege idasanzwe ku rugamba yisekure hasi? Koko yahanwe n'igisirikare cya Iran cyangwa yaba ari amanyanga y'abanyamerika bakoresheje kugira ngo babone urwitwazo ruhagije rwo gusekuza Iran biturika bya kirimbuzi igihugu cyose bakagituritsa, bagaturitsa igihugu kirimo abaturage barenga miliyoni 90 bose bakabamenamo ibiturika? Niba iyi ndege yarisekuye hasi mu matware y'umwanzi, aba basirikare bari bayirimo bakarokoka, barokoye mu buhe buryo ku rwego rw'uko baciye muri humye igisirikare cya Iran cy'abarakare byegereye bitarabaho? Mbahaye ikaze mu gice cya 16 ku ruhererekane rw'icyegeranyo kidasanzwe cyitwa Countdown to Detonation. Cyagiye isaha ibatezwe ku giturika ibara kimanuka yerekeza kuri 0 ngo bikurure imbarutso y'igiturika gisandare. Iby'iyi ndege y'abanyamerika bimeze biti? Twinjirane muri operation musobanurire akantu ku kandi kuva ku munota wa mbere kugera ku wa nyuma. Niba ari ubwa mbere wari wisanze kuri umuyoboro mugari byegeranyo mu Rwanda, icyo usabwa no gukanda subscribe ugafungura inzogera kugira ngo ukomeze gutungurwa no gusobanukirwa na byinshi cyane bimeze nk'ibicanganye kuri iyi sinzi madutuye. Ndi Aime Christian. Ikaze. Ese nawe uri muri bamwe bahora bahangayitse bibaza aho bakura umuvuzi gakondo utanga ubuvuzi bw'umwimerere kandi bushingiye ku bimera?
wihangayika, igisubizo cyabonetse. Habonetse umuvuzi gakondo utanga inama n'ubuvuzi ku ngo zabaswe n'amakimbirane, kubabaswe n'ibiyobyabwenge namwe abakoraho rikaka, kubivuza indwara nk'umwijima, amibe, kwabazaniye umuti wizewe kandi ukomoka ku bimera. Akarusho kandi kubivuza indwara nk'amarozi, itegano, ibigaburano, nyabingi, ibihuhirano, namwe mwashyizwe igorora. Muganga gakondo yifashisha imbaraga z'ibimera ku bafite ingano y'igitsina batishimira, haba ku bagore cyangwa se abagabo, namwe twabatekerejeho. Dukorera mu Rwanda no hanze y'u Rwanda. Kuba ari imahanga namwe mwihangayika kuko dukorana na DHR tukabagezaho imiti yacu kandi mu gihe gito cyane. Ku bindi bisobanuro bariza kuri nimero ya telefone ikurikira 0781316775 takumagara yawe hakiri kare hatatagutenguha di. Nukuri biteye isoni n'ikimwaro ku muntu w'umugabo ugera mu gikorwa cy'abakuze ugahirika isegonda rya mbere, irya kabiri ugahita umanika amaboko bigitangira. Alalala, ubu mwaye pe. Ni ikimwaro kijya kungana n'igiterwa no kugira ingano idashimishije y'ubugabo. Ibi bibazo biremereye benshi muri iyi si, ariko ikiza hari ababifitiye ibisubizo birambye. Aha ni muri Bibliatis, abahanga bemena amategeko bavurisha imiti yizewe ituruka muri Leta z'Ubumwe za Amerika no mu bihugu by'i Burayi, kandi ikaba imiti igaragaza impinduka ku wayikoresheje wese mu gihe gito gishoboka kiba kibarirwa mu masaha. Aba bifashisha imiti yujuje ubuziranenge nk'iyitwa Manufactured Tablet, ikiza burundu, kurangiza vuba no gucika intege mu gihe cyo gutera akabariro. Kuri wowe ufite ikibazo kinanga zawe zacitse amazi cyangwa zabaye ibihuhwe, zisubira ku murongo kandi zikagira imbaduko, uwamenye Bibliatis atandukana n'ingaruka zose yatewe no kwikinisha, kubura ubushake, abyumva mu migani, agakira burundu indwara nka kanseri ya prostate, irangwa no kwishimagura ku bugabo, kumva udusonga dutera ku busabo bw'inanga, kwihagarika amasohoro, guterwa n'uduheri ku bugabo n'ibindi. Ubyumve neza ko muri Bibliatis dufasha abadame batagira amavangingo n'ububobere, abazahajwe n'ama-infection ndetse n'abatagira santima. Isibye kuba imiti yacu tuyigusangisha aho waba uri hose mu gihugu cy'u Rwanda, niyo waba uri mu bihugu bya kure, iyo mu mahanga tuyikugezaho kuko dukorana na DHL ndetse n'iposta. Muri icyo kibazo cyakuzahaje, uduhamagare cyangwa se utwandikire kuri nimero uri kubona muri screen yawe. Dukorera mu mujyi rwagati wa Kigali mu nyubako ya Mike kuri floor ya mbere mu cyumba gifite nimero 23. Mu masaha y'ijoro saa moya zishyira saa 2 z'umugoroba kuwa mbere tariki ya 8 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'2023, hejuru y'amazi y'inyanja mu nzira y'umuhora Hormuzi harimo hanyura indege nziza igezweho y'urugamba yo mu bwoko bwa kajugujugu itatse igitinyiro n'utumarinyeri tw'imirwanire idasanzwe ku mirongo y'imbere y'urugamba. Urwo rukaba urukoko rw'abanyamerika rurindwa mu biku rugamba. Aya masaha rwari ruri gukatakata hejuru y'ibice by'amajyepfo y'igihugu cya Iran ndetse no hejuru y'ibice by'amazi y'umuhora Hormuzi. Iyi ndege yarimo abasirikare b'abanyamerika barimo bacunga muri ibyo bice byose, bari bahagiye hateretse intwaro za Irani, by'umwihariko ariko ziri gucunga ahahishwe bya bitwaro birinda ikirere, babifite ubushobozi bwo guhanura indege z'intambara ndetse na za misile, byose bigashwanyagurizwa mu kirere. Iyi ndege abanyamerika barimo bakoresha bacungira hafi ibikorwa by'igisirikare cya Iran ni ikidege rutura cyo mu bwoko bwa AH-64 Apache. Ni indege ukubita amaso ako kanya ugahita wibwira ko ari y'urugamba, niyo nawe wabikubwira. Ni imwe mu ndege za kajugujugu za mbere zitenyitse mu isi yose, mu zifite ubushobozi bwo kwinjira ku mirongo y'imbere y'urugamba zikarwana. Ni indege byatangiye zikorwa n'uruganda rw'abanyamerika rusanzwe rukora intwaro zirwanira mu kirere z'intambara, rukaba uruganda rwitwa Use Helicopters. Aba nibo bakoraga izi ndege kuva mu mwaka w'1975 zigitangira gukorwa kugeza mu mwaka w'1984, naho kuva mu mwaka w'1984 kugeza mu 1999 izi ndege zakorwaga n'uruganda narwo rw'abanyamerika rusanzwe rukora intwaro z'urugamba rwitwa McDonnell Douglas. Ariko uyu munsi ibi bidege byahabuye benshi mu mirwanire n'ubushobozi bwabyo bidasanzwe, bisigaye bikorwa n'uruganda rwa Boeing Defense n'abitwa Space and Security. Izi nganda zikora iki kidege uyu munsi ni nazo n'ubundi zakoze indege ya Air Force One Perezida wa Leta z'Ubumwe za Amerika agendamo mu ngendo za kure. Ubyumve neza ko kajugujugu ya AH-64 Apache ni indege igurutswa na moteri ebyiri zo mu bwoko bwa turboshaft, ikagira imihoro yikaraga hejuru nk'izindi kajugujugu zose, ariko yo ikanagira utundi twuma dusa nk'uduhoro tugenda twikaraga ahagana inyuma ku murizo wayo, ibyitwa tailwheel. Ni indege ya kajugujugu iparika ikanahagarara ku mapine 3, abiri y'imbere na rimwe ry'ahagana inyuma. Iyi ndege mvuga irenze kuba ari kajugujugu gusa, ahubwo ni kajugujugu ikaba n'igifaru cy'urugamba icyarimwe kandi cy'umutamenwa. Ubyumve neza ko iyi kajugujugu ikoze mu byuma bikomeye ku rwego rw'uko kuyirasaho ukoresheje imbunda no cyangwa intwaro no ari nko kuvoma inyanja ngo ikame.
AH-64 Apache igendamo abasirikare babiri gusa, aho umwe muri bo aba ari pilote uyitwara, undi akaba ukoresha intwaro z'iyi ndege arasa ku bipimo. Ni indege ireshya na metero 14 na santimetero 70 kuva imbere werekeza inyuma, ikagira uburebure bwo kuva hasi werekeza hejuru bwa metero 4 na santimetero 70, ikagira ibihoro biri ku murambararo wa metero 14 na santimetero 30, kandi ikagira imbaraga zituma ishobora guhaguruka ku butaka byibura ipima toni 10 n'ibiro 400, kandi yagera mu kirere ikabasha kugenda ku muvuduko wa kilometero 280 mu isaha imwe gusa. Bitandukanye n'izindi kajugujugu ndetse n'izindi ndege zigiye zitandukanye, iyo abapilote bayitwara ntabwo baba bicaye bateganye nk'uko bisanzwe, ahubwo imbere haba hicaye pilote umwe gusa, naho umwunganizi we akamwicara inyuma. Ibyo rero bituma hagana imbere h'iyi ndege haba hato mu mubyimba ku buryo kuba wayipima igisasu utayegereye bigorana. Ibaze ko iki kidege cyakozwe mu myaka irenga 40 ishize, ariko na n'ubu kiracyari mu myanya ya mbere mu ndege za mbere zitinyitse ku rugamba. Ahanini ari ukubera ko zigenda zinongerwamo ikoranabuhanga rigezweho rya gisirikare. Mbere yuko dukomeza ariko nyemerera mwibwirira inkuru nziza ku baturarwanda ndetse nabo mu bihugu by'abaturanyi. Ndabizi abacuruzi benshi baracyagurwa no gukoresha IBM muri mudasobwa bitewe nuko bibasaba ubumenyi bikanabasaba igishoro cyo kugura imashini yo kubikora. Ariko se wari uziko hari agakoresho kameze nka telefone kajyamo IBM kandi kagasohora resi ako kanya? Bivuze ko bitakiri ngombwa kubanza kwiga mudasobwa, cyane ko aka gakoresho kanahendutse cyane. Ubyumve neza ko kanafasha mu kubara ibyacurujwe byose ndetse no mu bindi bikorwa bigiye bitandukanye. Iyi ni POS ntoya igendanwa, ndetse n'ahandi wayisanga muri uru Rwanda uretse muri Prime Core Electronics, iduka rya mbere mu Rwanda ricuruza ibikoresho by'ikoranabuhanga ku giciro kinogeye buri wese. Aha niho usanga mudasobwa z'ubwoko bwose, kuva ku ntoya z'abanyeshuri, izo gukoresha mu kazi, iza MacBook kugeza no kuzama gaming zifite ingufu ziremereye cyane, ndetse bakagira n'ama desktop y'ubwoko bwose, bakagira accessoires z'imashini nk'imigozi zicaginga, keyboard na mouse by'imigozi cyangwa wireless, n'ama stand ndetse n'ama bags z'ama laptop byiza cyane kandi bitaboneka ahandi hari hose muri uru Rwanda. Dukorera mu mujyi wa Kigali mu nyubako ya Town Center Building TCB munsi ya Makuza Peace Plaza. Ku bindi bisobanuro ushobora kuduhamagara cyangwa ukatwandikira kuri WhatsApp yacu kuri nimero uri kubona muri screen yawe. Ahari indege ibera umwami w'urugamba mu makajugujugu abasha kugera ku mirongo y'imbere y'urugamba akarasana bimwe biremereye cyane, nuko yigira radari yayo bwite ibinakoranye nayo, ituma ino ndege mu gihe iri mu kirere ibasha gucunga ibiri kubera hasi byose. Ibyo rero bikayorohera nko mu gihe iri guhiga igipimo cyangwa se hari umwanzi ngo imushumurize igiturika. Iyi radari kandi inafasha mu gutahura ahari umwanzi na mbere yuko iyi ndege nyakuri isatira aho hantu nyakuri hari umwanzi. Ibyo rero bifasha iyi ndege kugera aho hari umwanzi imutunguye kandi yo yamaze kwitegura kurasa, ku buryo umwanzi ajya kuyibonesha amaso kwiri hejuru ye tayari yamaze kurekura igisasu, ako kanya gahita inavamo bigishyushye isi zirimbaguye abari ku butaka. Iradari kandi ibinunganira na by'umwihariko n'ibyumviro koranabuhanga biba bikoranye n'iyi ndege. Ukongeraho ko hafi ya buri nguni y'iki kajugujugu hagiye hari za kamera kandi zimwe zigezweho. Ibyo byose rero bikayemerera kuba yarwana mu masaha y'amanywa ndetse n'amasaha y'ijoro. Bivuze ngo iyi ndege ishobora kumara amasaha arenga 24 yose mu kirere itarasubira ku butaka, na cyane ko ibasha kuba yafatira amavuta mu kirere irimo no kurwana irasa za misile ku butaka. Ikindi kintu wamenya cy'ingenzi cyane kuri iyi ndege nuko ibikoranye imihoro ikomeye ku rwego rw'uko niyo yaraswa n'imbundano zo mu ntoki inshuro zirenga 50 zose yaba igifite ubushobozi bwo kuguruka nkaho nta cyabaye. Ikindi kandi nkuko nabikubwiye mu kanya, buri cyuma n'ikirahure cyose kiri kuri iyi ndege nibitoberwa n'amasasu cyangwa ngo bikangwe n'ibiturika ibyo ari byo byose. Ibyo rero bituma abapilote bagenda bayigenzura baba barinzwe bihagije. Ibaze ko iyi ndege inakoranye ikoranabuhanga riyemerera guhanahana amakuru n'indege z'urugamba zidasaba abapilote, zimwe zizwi nk'amadrone. Iyi kajugujugu ku rugamba ibikorana bya hafi n'amadrone y'ubutasi, ku buryo iyo drone mu gihe iri ku rugamba ikabona igipimo ako kanya itayoherereza ayo makuru kuri iyi kajugujugu, kuko yibikoranye intwaro kandi nagendana ibisasu bimwe biremereye cyane, ikaba ariyo irasa icyo gipimo cyatahuwe n'amadrone. Iki kidege rutura gikunze no kwifashishwa mu mafilime menshi agaragaza ibikorwa bya gisirikare, kiba gipima ibiro birenga 8,000 cyo cyonyine nta gisasu cyangwa ibiturika cyikoreye. Ni ikidege kijya kungana nka bisi zimwe zashira umuteto za hano i Kigali mu Rwanda. Ikaba indege ihaguruka byihuse ku butaka kandi ikagera hejuru mu kirere mu gihe gito gishoboka. Ariko kandi ni ikidege gitinyitse cya gisirikare gikoreshwa cyane mu bikorwa by'igisirikare bibera hirya no hino mu bice by'amashyamba, ubutayu ndetse no mu misozi miremire.
munsi y'ikizuru cy'iyi ndege AH-64 Apache niho hari intwaro irasa ku muvuduko wo ku rwego rwo hejuru yo mu bwoko bwa 50 mm chain gun. Akenshi ikunze gukoreshwa mu gihe iyi ndege igiye guturitsa ibinyabiziga biri ku butaka cyangwa mu mazi cyangwa guturitsa inyubako yose ikajya hasi. Iyi ndege inagira intwaro irasa za rokete zifashishwa mu kurasa ahantu hagari cyane nko mu gihe ihanganye n'abasirikare benshi bose bari ku butaka cyangwa mu mazi. Ikagira intwaro irasa za misile zo mu bwoko bwa AGM-114 Hellfire, zimwe n'ubundi ziraswa n'indege zindwanya ikarahabutaka ku rugamba. Izi misile zo isibye kuba zinagira iturika rihambaye cyane, zinagira ikoranabuhanga rituma zibasha kugenzurirwa mu kirere mu gihe zashumurijwe umwanzi. Ukongeraho ko uru rukoko rw'urugamba runabasha kurasana n'izindi ndege zose ziri mu kirere, ibyitwa dogfight, zihangana zirasana isasu ku isasu. Ikiza cyayo gituma no guhangana nayo bigorana cyane nuko yo igurukira hafi cyane y'ubutaka. Ibyo bituma rero ibasha kwihisha inyuma y'imisozi ndetse n'amashyamba y'inzitane ku buryo yitsimba umwanzi bishoboka, ikigaragaza gusa igiye guhondagura umwanzi utunyafu two kunda. Ndetse kubera uburyo igurukira muri metero nkeya cyane uturutse ku butaka, bituma itanabasha kugaragara kuri za radari zicunga ikirere. Ibyo rero bituma ino ndege ibasha kuvogera amatware y'umwanzi ntacyo yikanga. Iyi ndege rero y'igitinyiro kingana gutya cyegereye kitarabaho ku wa mbere wo ku itariki 8 z'ukwezi kwa gatandatu cyahanutse gutosho kitura mu mazi y'umuhora wa Hormuz. Mu makuru yahise atangazwa ku kanya avuga ko icyahanuye iyo ndege kitahise kimenyekana niba yaba ari misile yarashwe na Iran igasekura kuri iyo ndege cyangwa se niba yaba yarahanwe n'ikibazo tekinike nka moteri zayo zaba zaragize ikibazo iri mu kirere cyangwa se ikagira agakoresho runaka k'ikoranabuhanga kaba karakwamye bigatuma ihanuka ikitura mu matwari y'umwanzi. Mu by'ukuri niki cyabaye kuri iyi ndege rirya joro bikabyutsa umujinya w'Abanyamerika? Abasirikare bari bayirimo batabawe bate? Uwo mugoroba wo ku itariki 8 z'ukwezi kwa gatandatu indege y'igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yo mu bwoko bwa Boeing-AH-64 Apache yarimo abasirikare bo mu mutwe udasanzwe mu gisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ukaba umutwe witwa 82nd Airborne Division. Iyi ndege rero yarimo igurukira hejuru y'amazi y'umuhora wa Hormuz hafi y'inkombe z'igihugu cya Oman. Iyi ndege yarimo abasirikare babiri b'Abanyamerika nk'uko bisanzwe, gusa igitangaje no iyi ndege itigeze hanurwa n'intwaro rutura nk'uko benshi babitekereje nyuma yo kumva ko iyi ndege yahanutse gutosho mu gihe yari iri ku kibuga cy'imirwano. Ahubwo iyi ndege yahanuwe na drone y'igisirikare cya Iran. Ibaza ikidege rutura nk'iki gitinyitse kiba kinahagaze agera kuri miliyari 56 z'amafaranga y'u Rwanda, kigahanurwa n'akadrone k'amafuti katanahagaze 20,000 by'amadolari y'Abanyamerika. Drone yakoze mu jisho y'indege y'igitinyiro kingana gutya ni akadrone gato ko mu bwoko bwa Shahid kamikazi kagendera hafi cyane y'ubutaka kandi kakagenda ku muvuduko udakanganye habe namba, kakagenda gasa nk'akadagadwa. Kakaba akadrone k'ubwiyahuzi kikorera ibiturika kakajya kubisekura ahantu runaka, maze inzira yose karacamo kerekeza ku gipimo bakayiga programamo. Bisobanuye ko aka kadrone gahaguruka kamaze gushyirwamo inzira yose karanyuramo bidasabye ko hari umuntu uraza gufata imashini wagenda kayobora buri kanya nk'uko bimeze ku zindi drone. Nta kadege kanzinya kubera ko Iran yo yibeshya igakoresha drone zabo basanzwe bakora zo mu bwoko bwa Shahid 159. Abari mu ndege ya Apache bari kubasha guhangana nayo kubera ko yo abari nini kuko ijya kungana n'amadrone y'Abanyamerika arwana ku rugamba yo mu bwoko bwa MK-1 Predator. Iyo bari no kuyibona itarana basatira rwose bagahita bayiturikiriza kure. Ariko nanone harimo ikibazo giteye gutya: ni gute akadrone kangana gutya katanakanganye habe namba kabashije gushyira hasi indege ingana gutya kandi kadafite ubushobozi bwo kurwana n'ikidege rutura nk'iki ngiki kiba gitinyitse ku rugamba? Igisubizo nuko aka kadrone katigeze karasa kuri iyi kajugujugu, ahubwo karayigonze kandi bisa nkaho bitari byapanzwe. Dore uko byagenze: aka kadrone kasekuye igice cyo hejuru gihuza indege nyakuri ndetse n'ibice by'imihoro igenda yikaraga, maze iyo mihoro ihita ishinguka ku ndege gitaraganya. Kajugujugu isigara yonyine mu kirere nta mihoro ku buryo itanabasha kuguruka.
ubundi muri ibi bihe ikirere cyo hejuru y'amazi y'umuhora Hormuz ni ikirere buri kanya kiba gikorerwamo ibikorwa by'intambara. Bibarwa ko rero iyi ndege y'abanyamerika ubwo yahikatishaga yari iri kugendera ku butumburuke bwa metero 6 hafi cyane y'amazi y'inyanja guitabonwa ku maradari y'igisirikare cya Iran. Ariko kandi ayikajugujugu yari iri kugurukira ni n'abasirikare benshi b'abanya-Iran basanzwe bagurukiriza amadrone yabo kugira ngo adahanurwa n'intwaro zirinda ikirere. Uko iyi ndege yari yibereye mu bikorwa byayo bisanzwe, hafi aho hari drone y'abanya-Iran yari igiye guturitsa ahantu runaka tutazi ngo nihe, ariko hatari kuri iyo ndege. Iyi drone n'iyi kajugujugu byahuriye mu nzira biragongana byimanuka. Impamvu nkubwiye ibyo ko ari byo bishoboka ko ari byo byaba byarabaye rirya joro nuko mu busanzwe drone zo mu bwoko bwa Shahid kamikaze zikorera ibiturika biremereye bipima byibura ibiro bigera kuri 45. Yo rero yikajugujugu iza kugongana n'iyi drone byapanzwe koko ko biraza guhura. Iyi drone yari guhita iturika bigatuma n'iyi kajugujugu yose iturika ikagera hasi yabaye ubushwange. Ibi rero siko byagenze, ahubwo drone yari ifite ahantu igiye kwiturikiriza, iri mu nzira igongana na kajugujugu y'abanyamerika bitapanzwe. Kuko rero iyi drone itigeze iturika byanatumye na kajugujugu y'abanyamerika idahita iturika, ahubwo ihita ihananuka yitura mu mazi ako kanya. Iyi ndege ya kajugujugu nubwo itinyitse ariko ntabwo igezwe mu ikoranabuhanga nka kajugujugu yitwa Kamov K-50 ikorwa n'Abarusiya, kubera ko iyi y'abanyamerika mu gihe irasiwe mu kirere cyangwa igira ikibazo mu kirere cyatuma ihanuka ku kanya, ntabwo ifite uburyo bwo kurokora abapilote bayo bwa Ejection system. Kwa kundi umupilote agira gutya agakurura imbarutso ibiri ku ntebe yicayeho maze igahita itumbagira mu kirere, indege igahananuka yonyine ikisekura hasi butosho yashinze ubwahene, abapilote bakarokoka. Ni mu gihe y'Abarusiya yo ikoranye n'iri koranabuhanga rigezweho rya Ejection system rihita ritabara abapilote, kuko izi z'Abarusiya mu gihe ziri mu kirere zigakora impanuka zirashwe cyangwa se zigize akandi kabazo tekinike runaka, imihoro yizi kajugujugu ihita imanyagurika ikava ku ndege bwangu, inzira igahita iboneka, abapilote baba bashobora kurokokeramo bagakurura imbarutso bagahita batumbagira mu kirere, indege igahananuka yonyine. Kuri iyi y'abanyamerika kuko idafite iryo koranabuhanga, yifite intebe nziza cyane z'abapilote zisa nk'izikamo kugira ngo mu gihe igize ikibazo mu kirere ba pilote babashe kurokoka, na cyane ko zo ziba zikoze mu byuma bikomeye cyane birenze ibihagije. Ubwo iyi ndege rero yituraga mu nyanja hagati mu matwari ya Iran, abasirikare babiri bari bayirimo bose babashije kurokoka bahita bava mu ndege vuba bwangu bigishyushye ngo abasirikare ba Iran batayibasangamo. Ku ruhande rwa Leta z'Ubumwe za Amerika ibintu byari bigiye kugorana cyane kubera ko bari bafite gutabara bano basirikare babiri babo mbere yuko bafatwa n'abanya-Iran. Gusa aho kugira ngo igisirikare cya Leta z'Ubumwe za Amerika cyohereze ikipe y'ubutabazi igizwe n'abasirikare batorejwe kubohoza ibiri mu matwari y'umwanzi, bo bahisemo gukora ikintu cyatunguye benshi ariko nanone cyongera kugaragaza ububasha budasanzwe bw'igisirikare cy'abanyamerika. Aho kohereza amakajugujugu y'urugamba ngo yijandike mu kaga yinjira mu matware ya Iran, bahisemo kohereza ubwato bw'irobo na kwirobo ry'ubwato, akato gatoya kitwara kandi kirukanka birenze bikabije. Ni gato cyane ariko ku rugamba karikoresha nk'ayandi marobo yose, ugaha amabwiriza kakayakurikiza uko ari, kandi gafite ubushobozi bwo kumara igihe kinini mu mazi kuri misiyo. Ni kanzinya ariko byumve neza ko gakorwa ku giciro cya $1,200,000 by'amadolari y'abanyamerika. Aka niko rero kaje kinjira mu mazi y'umuhora Hormuz kagenda gacunga buri ruhande rwose rugakikije kagenzura niba hari intwaro, kandi aka kato gakoze ku buryo sinyari zako zitajya zitahurwa n'umwanzi bibaho, nikajya kabonwa ku maradari, ubwo nyine utakabonesheje amaso uba wahiye. Aka kato rero kagiye muri aya mazi, intego ari ukwerekeza hari haguye indege y'abanyamerika bene wabo kubatabara. Aka kaje gakurikira amerekezo ya GPS agaragaza aho indege y'abanyamerika yari yakoreye impanuka, birangira kabagezeho. Abo basirikare b'abanyamerika nabo bahita bibwiriza bakinjiramo vuba vuba bigishyushye, gahita kabacikana abanya-Iran batarahagera. Nubwo bitekerezwa ko ari uko byagenze, ariko hari amakuru avuga ibihabanye n'ibi kandi yizewe cyane, avuga ko drone burya hano ino ndege y'abanyamerika atari y'abanya-Iran ahubwo ari igisirikare cya Israel. Uti gute bishoboka biti? Impamvu nuko Trump yari yatangaje ko iyi ntambara agiye kuyivamo burundu, Israel igasigara irwana yonyine ihangana na Iran. Ibyo rero abanya-Israel ntibabikunze habe namba, kuko imirwano yari guhita itangira kugorana ku ruhande rwabo.
niko gutegura rero operasiyo y'ibanga yo gushotora Leta z'Ubumwe za Amerika, ariko bikagaragara nkaho ibyo byose byakozwe n'igisirikare cya Iran kugira ngo birakaze abanyamerika bakomeze kurwana urugamba. Kandi koko ibyo byarakoze, kubera ko umunsi wakurikiye wo kuwa kabiri tariki 9 z'ukwezi kwa gatandatu, Trump yahise atanga itegeko ryo kubura ibitero bikaze ku butaka bwa Iran. Igisirikare cy'abanyamerika cyongera guhagurutsa intwaro, batangira guturitsa mu bice bigiye bitandukanye ku butaka bwa Iran. Urugamba rwongera kuba umwoto ku mpande zombi, kandi ntiwarasa Iran ngo yiturize gutyo gusa itihoreye, ntibibaho. Gusa ariko naha dusoreje igice cya 16 kuri countdown to detonation. Niba ari ubwa mbere wari wisanze kuri umuyoboro mugari byegeranyo mu Rwanda, icyo usabwa ni ugukanda subscribe, ugafungura inzogera kugira ngo ukomeze gutungurwa no gusobanukirwa na byinshi cyane bimeze nk'ibicanganye kuri iyi sinzima dutuye. Ndi Aime Christian, naho ubutaha.